Si whakamātanga fie o le tama pese o le whaletua masanga whaai te manu ea ma le whatunga le nā i oe o tamali ina sa ili malo. O tama whai au te fia le nei aso ona o te fo mai ma le tau wha mamaluina o le mantou wasopongi sa. Le fo i leo le tau sila mai sa moa ia usi keili le nei vanga fo le fia fia. Ia te tau fo ia ona o la eina la e fe taui ma lea taimi a wai fo ile io. Ia au te fia whatalofa mau folofa atu. Ia wo mapa anga mamai si o tātou purkalame pele le loto e pele le fatu e pele le anganga. Ea sa kou sira mai le kama. Ea se menga sa koukala, se menga sa koukala mangaia. O le asa tau sila mai staili fo er tau te ia e le nei aso. Walanga e o te respecting a fo e uia e le telo tatou upu matala i le matou waso pongi sa. Ia e whaia ia o masui o tatou ia e le e tapipi whaia o masui o te whaamamaluina. Ia maavela o whaamamaluina. Vai kurkuringa mengor kako purkalame. Tuturinga mea tatou purkalame na ia
tautua mo outou ia me se foi lenga o ka ko vai lo foi o me fa taimire nei le tele le fili ma ti apolo ele o ngaringo fo umi nga o soa me laku me nga de show disappear o le tau o na le asiata esa o ia esa simako ko inga laudi iyo esa va di me aka me kio Amerika me ele fasongo o male atu folasa u te fata lofa ma o wo lofa fatu lima tuai le foi taimi o le afiafi ia ele fasongo ao a me so samo o le fuel lave ia mai le mata fanua se ia pa ia le si o le fanua o samo le ainga yo da mata fanua mo na si fanua fata lofa tuai le taimi o le afiafi o le to wauna a siata le ele o au se ka foi le meuri Amerika le ele o se meuri ele o foi la se tangata foi le miliongia mai oi i Middle East matulanga fa pena ia ai o le to inga levo foi le io e tau ona me ia ile por kalame le taimi na tua mai fo au tele ia fe ane ile po falanga o le tapo inga samo ai ro foi tatou o lo ina tau le tini fa moi ia ona sui foi la ia leo levo o so ia ka ko o so ele si levo mo lunga ka ro fa penga ai fa talo fa tu le pa ia mo lunga so tatou tu o sa mo ia mai lavai yo na o si yo nei u ia ale lena leo la fa o so va di mai lo ai fa tatou por kala mele nei vanga o le fiafi awa o te va ia tu ia te o ele sa mo ua sao o lo ma fau e mese o tou ia tou te tau lama ma tou whana mai te au. Ua matua isa o a le tusia ke nese ia te o tou. Le ulua i mata upo le tusia ke nese. Ioi, whamaia fionga le tua ona so ona nunumi ai leo le lalolangi ma ua ngao ngao. Ona so ona nunumi ai leo le lalolangi ma ua ngao ngao. Ioi. Awa olo mafau le iai wa matua nunumi lava. Oe lea he te whaia u maufili. Whaia u ma ioi. Ma fue lave lo mafau ma. Ta filinga o matangi ma fa. Wa matua i le fia. Ona ua le mawhai ona whaatino e le tūlafono. Mana onga leanga mana onga lilo lo loto a. Awa kusar mafua anga tonu le lesi tangata. Lesi tangata le post solo i lunga ma. Ina ua vaai o wata i sa moa ma whaahoso ma ia sole. Sole. I ore taua o tautu louni ta i whau. Tau sila. Ele vale a foi come singa la ko wia so le ele ongi ko ka ifau come singa man makanga wengo leo so di e ora tawa o alu ka ifau so langa ka ifau pe afa pe fia fa so ale ma faina e sau le ia te au tai ya tua o ele tangata le se leo ele se come singa ale ma faina e su le mai te sau e henka fatua ma toso fa le ia ale mawhai lava. Malo lo le. Mai le tala le whaafinge. Ngā o le nupia. Ngā o le nupi lava. Ai so ia tau te tangofo, tau te whetangofi ma whaata i whau. Tulau langa opu ia wananga e pauna me ke whaia o le os. Pesa misiru. Os, blackie. Ia. Ora tau au na lenei a siat e asako ia sia vese ra maka rangora maka re ia wantila e arga wa kidi ile au le yo ka mikiki mai sava ia o fatalo famo o folo fatu mo tatu le livanga o le fia fio tau au na masani a siat o tame fia ele kai ya fai meika ia pe ona fatu to sama fai nganu no watu ona o lea ua maua lea vanoa o te fia kolosi tua i Samoa. Lea lea kolosi i Samoa. Ia,
no to sa we tuli mel por kalame ai tu wai ma to au malanga ia vai la ya o to le to te fanga mai sa nga le weekend e va tu ya o to o me mo e me se mai fa ko afele me ilunga wa uma no ta watu ya o to we ia o wanga va e ia o wanga va ma o to mai fa su e matulanga fa pena ia o te wo su e atu o e mau mena e fai mau ato a mau mena e fai ai u yo lea se tato wa sia tu ngai mato ka ko aku ko ngai mako manguele i sifo lai lo ne tau fiafi o le western pai mai le mato team i Samoa ia le tau sala ia Hannah Smith ia ai si tato wa tu pola se va inga mai tu ngai mato ia o se fa poponga foi a o anga tu ai tato ia mo le fa tau tonga ele ngata le fa tau tonga o tau fianga o le pa le bene se fulu mo le valu le so tau ia ai fa tau to i foi ia le soninga fa le malo pa le mia malana ka peneta mai se sui minister ia la tato o sa io malo se fo o ke ko foi mai fa marka ko ori le ko ke pisa mai o to e feita ai la tato o sa Samoa live from tuna matolo mo so tinga male to sala ia Hannah Smith le Blue Wave TV male Breaking Waves malo se fo mo le ia fiafi Hannah o mai Samoa me so le fiafi sei toi tau fai mai ale ori o tatou le side le na fa mo lava ia the audio now malo lava le soi fua malangi mama siata pa sai lava mole avanoa. We're here at where the swearing in will be held tomorrow at 9:30 a.m. Thank you so much for having us on the show. Good to see you again. Ia wale lei fa tele wo to foi mai se felita tu por kalame ai ole ase va inga le nei fiafi Hannah, you know, what's the atmospheres and as well as the preparations for tomorrow's main event? Well, everyone has been they've been working very hard to prepare inside the setup. They're very excited, but everyone's keeping it very humble here. As I've gone around earlier today to speak with some of the people who have been organizing and also the media team, they have their heads down. They want this event to go perfectly. But other than that, Asiata, everyone's very excited for tomorrow. How are we looking in terms of the media coverage tomorrow? Are they limiting the access of the media, or and I heard that they're open to the public as well? Yes, no, the media team has actually been very open and welcoming to other companies. They have their own process of making things happening. So all media are welcome here as long as you go through the process of making sure your name is with the media administration and making sure that you have your camera set up and coming in on time. 7 a.m. is setup time. So you also get media passes. If you have signed your name up, you'll get one of these so that you're able to set up inside and make sure that you're prepared to report live. But other than that, the media have been working together very well, Asiata. No vivesi happening right now. It's been good. What about the inside setup? I mean, are we looking at some great surprises for tomorrow as well with the setup, knowing that there's two main events happening tomorrow, not only the swearing in of the 18th sitting of the Parliament of Samoa Independence, and as well as the swearing in of the new cabinet and the associate ministers? Honestly, Asiata, it looks amazing. It looks like a fancy red carpet event. I did a live earlier today where you're able to see what it looks like inside, but I give it up to all of the people who are helping behind the scenes to make this possible. They've gone through a lot. They've been on no sleep for the last 3 to 4 days, but it looks great in there. I'm looking forward to tomorrow. It's going to look great on camera, and yeah, very exciting. All right. Well, Hannah, I know you've been in the island for a few days already. Have you managed to kind of like catch up with the Prime Minister-elect and, have a chat with him, and what are his thoughts about the upcoming ceremony? Yeah, just briefly, but he's very busy right now. He's busy organizing things on his end with the ministers, making sure everything goes through perfectly. But I did manage to catch up with him shortly. He's very well and he's excited for tomorrow. He's looking forward to
everything to come from this government, and he's putting in all of his effort to make sure things go well for our people and for Samoa. Well, great. Final question. Are you looking forward for this special event tomorrow and our team? I am. We all are. It's very exciting for us. You know, Asiata, what this means for us as a company going back 5 to 6 years, but we're very excited. We're honored to be here, to be part of this historical event, and we can't wait to come tomorrow to make everything happen through our media. Thank you very, very much. Any final words for today before we say goodbye, and for you guys to enjoy tonight and especially tomorrow? Yes, just my final words. It's going to be a peaceful event. We're here to make sure that people are unified. Everyone is welcome. There's no separation. We're just happy, excited to be here. And also, thank you, Asiata, for the opportunity. God bless, and we wish you all the best. Yeah. Koe kui nau maka, koe kui nau maka. Si koe kui nau maka, wakari, koe kui nau maka. Ea la sa kou sila. Man ia tele. Misa se koe wha emo e hare wa ingo te tonu ora mauta. Oh my good boy. Taipei o aule lei. La sa kou sila. Credits, ma le wha awhitai tele, i le tatou matanga luenga po le official ba le mene le sunga po le whionga le wheleu tusi le whitalinga le to'o ia sa tama witi me ia ma le lato official ma manu ranga te lea le official ba le mia o nisi o lato umalava o matanga luenga o e sa fita i tunga. Look at this city set up. Wow, amazing. Ia o tausi le sila i tā penanga tasi fo ilale nei o vaenga na mafua matangi ai. Pena fua matangi ai. Ona ia se whaato whala inga se i taututu mai i le vai asole nei i le whaato tonga. Ona o lele leitu. O tausi sila. E le whaingo fier koe redecorate a ko a lava mare set up a doa do tonu. O le whale ta alo le nei tuanga i mato. Ia. Kousi sila la iai. Ia oe la lea nga e wha aula ula ma e wha mai le la wha kau koi kua ngai mako. E a sila ngongor ngai kaimi. A wake e ala amange e nge ele i aru wha kau kua. O kau sila kua me kapet le mea. Le la te iau whane ne. Ia la te to e sui fuu la ngona ma. Manatu ma. Ia. O le utau nu ukot whara. O mga o si ma wha soa ma si uso. Le tele o vaenga mana naia ia me se fo o vainga te tonu se tatu tunu i Samoa la tatu atu malolonga a fo mai a fero i Godfather le wo ko lua mai o ai le wa ko lua Godfather i lunga poka la ngo fa o for fa malunga o mako was ponsa tatu malolonga SMI wa faina mai ta vale fale fenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma Fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se Fesoasoani wala au mai tātou ofisa nei Crispini Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand o oe malonga iwa. Affordable funerals o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Mili mai noa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga mo te o sao ngenga,
o le pele ia te oe. Whawhiso tainoa matangi a mosa i le mōpai o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina i mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua matang o fie, ma le la le lei au le lei. Whawhiso tailoa matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No, ID, and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Jamie ole wati le ua dolu se fulu ma le 8 minuti o te nei le tu la e fa le tau tua fa wa le tatou Blue Wave TV ma le prokalami o le tau taia ele nei vanga o le fiafi ia fi fa ai lo atu o le ua ma fa tasi ma le fa tama o tama uma ia le lalo langi ma me o lo tu mo iso nga ya Godfather le a taua ma fui ma lo le pale ma lo le se fo mo yo ma lo ma lang mo ia e lo sunga kai malanga fa pe fo sila mai mo mai sa mo ma nga ia lo la lo fa nga fa ba le nga li ka la o lo una ngai na ia fa pine le me ta o ma to wa sopongisa o yo la sponsa fa ke ngo fo si mo la sponsa e fi muli ma alanga foi lai o te loai le la ufa ia tala la ufa tala tiu malu le na tang tala e ui lo ufi afe atu ai no loai tanga tai le lo to ia ai ngo lo ngai ka kai le lo ko ia le la nga le ngo kali ai ko fa pia ia fa manguia mai e ngor va le ko foi mai ai le ma ga ia malanga foi kai ko waso so le ko ngai sa so ngafua ia ka mai ko fa ku ka pokara a ore nga foi la o to inga me fa pele atu wa foi o tasi kai li foi le vatu tau mamate pingi karakau maki e mamate mai la tou po le ale taimi o le ale ara o ko furi mai o tatua e akula ko fa kali ka o ngi aro ka mai vale ala o furi mai o tatua ai e fai la ukala lena fai no fai tu la utala nei ile tunu ki vai post ai sikanga ala mera mali ai o le kero ka kai post o tanga tele ni folinga a o post life mai o lele la wo mai longo ke ofu awangi ko fio ingire le ai ho me fakarikan le la na fa tutulo wai de ositala wale ole wingo le upu le tau fa so le la na lai no fa yatu o ko ka waringi ka ifa o di isila makanga ruenga la ngar fa so are ka ko mo longo fa pe mo longo lima ara fa ko io ele fa pe o a me o la fa ma o ifo ita te lo ai ele ai ole loto tangata la loto ita au ke lo o se kasi o kanga kale mo ko ko ika le to tangata fo ile na pito sili na tight langa fusi ya ka pa foi la langa kanga kanga e popoko ke le feliu wa e fisu e porfi ia sa le ele ai mo se ango mo longo ngi mea e se mea le ma fo la longo me fa ka ko ka ao ia mana tu o le ma fo marisi me le ma fo fa o le komisina o le tau sa ili ni ona ai le mo nei te mi pe to filfili walanga application mana tu ele ba fainga so nga mingoi e to te fiu e tau fa le anga le lo to longo te mi le nei ele o nga wei longo langa o le ka su engi points le le e ko e pale mana tu mi fu a ona ingalo ya auto e tau te fiu ai le anga o tau loto. Pe tau te fiu e whainia tau e pule ale pale mia filifilia.
mana tua o tofinga umala e nga o le paua le mea le pisa si ma le pisa a e au mai o le lato recommendation nga paua nga a o fai unga ia ma tofinga nei e fai e filifili ai e a mai e approve mai ama finalize le kabineta e oi malo me foi pui nga ngusila ya ngo ave kusi vai ka ore ka ke wa ai le tatou le mea mana ia na na uta utu ma faali lilo ma fu anga e le ma fai ina so na pa isisi ioi e fai so na pa i le so na pa war me pa i me fusi ioi ioi e fa filo i ngal sa wa fusi kisi i esa fo isa i o ira nga kanga i kanga mau mreisu kanga i kisi i fa hongi i a o sa o le ai le fatanga ina e le o approving fo ile pui nga ma whatever e da te fai atu vai a kore le atu o te ata o tangata taura malama ma ila tau ka fio lai ai anga fa pe ye ni me on ka ko me va ai e lo ai le lokor kaka vai ma o e pe ana tatu wa se i va ai atu ia e tau ia ni o le fai ma tatu fiso ta il tatu team mi sa mo o le mana yo le nei fia o mata tara noa se i tau o le wa mai a se va inga mai o ile i tona i mato ia ai le tatu fai ma tatu me se i mai singa update mai i se tasi o vaenga pe o ke tau vai atu fa o tali pe ka masangi ia le usole le tau vai atu ai ai e seti mai lo te lo pese i se si lua lo minute le tolu minute e a ona tatu to kolosi foi la ia le Samoa se mai ngai ka ko update manu o lai full on le tatu wa au fanga lu ngai Samoa e ala ngo ma uanga ma fu ile lenga singa ma o se ma kilo ma se lulu ai ma ko dem fanga se ia le to tu wa tu le ia lo ia tatu to filo fo na temi ka fele ia fa ngo topa ma wo se lulu yang ma fa ka ngu pa singa kongi mai ma ye ma ko mai ai fa te le winga la te fa metalanga e fai nga malanga male atu isa e asa ko sila mai la makari e ke le feri sa kala ya e la ka lengo poe ko ngol valele misa nga ele ka lengo ko nga le lengo poe ko ngol valele mi ke ka vo poe wa kala ke ke lo ke moe wala ngone moe le fa ma to vo ile Middle East man tu ta siles ke li vo ile le level le wa ya man tu mai le altawa le wa umale nga luenga fita itunga tele sa tau so ni na ia fa manino ma fa mala male atunu i le latou palota seli wala lo pingingo lo waka kongol valele fa ko la dio le ke sa fa ye e va ya ko si kengere ku mai ku wa dia e sa wari pu nga kari ya ala manga ya ole makua o e ke don mele wo ro ka check team e ke kot fada e pe wali vanga e secret agent whatever e whatever a secret agent e nga fa ka fa le kule pu e mo ka mo wale le fa ka nga sa wa mo fu me sa mo nga la ma fa ila a fo no te inga sa wa sa le fel por kalami ai o te le tau matele la po a solo matal to tele fe wa i solo kaulanga okay longa la makaleng kau lenga kalau mai longo ba mai le au le mo ma ga yo karova o pau ole mela le umar machala so ye to te tau fa so le fionga komesina lenga olai fe ngai male proclame anto la so tayau ya se ki mai loa misa ona tatu ko kolosi le pe already mai tatu Samoa ia si tatu ko kolosi o le o mawar ma to fiso tainga ia male fioga nga fatasi ia o le mele au nga ile mo me o le alu Samoa le fioga de dipuli ia ele nga tau le singa a inga matamiti ia ai fai me matatu reporti ia fatalo fatu lo fioga ile nga fatasi fu mono
ia pulisili o le tatou tautua ma le aunaga a le Blue Wave TV mai se o le tatou porokalabi o le tau te iae ia o a mai Samoa mai se fo'i o outai ne lofoaga o loo e fa'asalalau tu'usa'o mai lenei vaega o le fiafi. Ya, kata ala whāturo wa te lua ro pionga kata wa pe foi sunga ya lea taua. Ia, o le te nei mauta i nei vaitele, mauta sa mo me lo wha mautu ile fast. Ia lo ngā so solo me lava le au lango ma le tau tele. Langa le la tau titi a maka le penga lotu le fiaf. Ma lo whawhitai, o leo wa whanoli o leo wa e tūlau i le ato so le tātou team. Ai o le hase la ngona i le tau mate sa o tau taratala noa a o le hafo i se vainga o malu puipuia e le nama le laina ia le mea o le upu maritala e iei whaamatau e iei tangata e leo ato fo ilo latu fiafia ai mai se o tonga o le hase vainga i na ua to ai tau nuu na whaingo fie o malu puipuia i au tai le mea o lo iei le lau mua ma le to ainga o le vanga wha upwhai. Yeah, if you follow me, I'll show you how protected the spaces. A tōtanga i mai, ia o mauta sa mua nei vaitele. Ia, o yuta lo i tūtam tau lo whapena, i ele le whane lo whapena wha mautu e le tō tele o whaipuli. E whapena fo i whatina inisio pokalame o le fast. A tōtanga i mai i le whali i elea. Ia, o leo umalawa lea le tato pāti o le fast party. Ia, o lo malu puipu ia, o mai a sui te tō tasi, e whapena fo ia supporters o lo malanga me ia tunu mamau. Ma lo peia se saku pa ikea leo ke vai aku leo mare pa kua of pai tasi ala vai atu pe ni sa tu pai te isi ai ma lo fa vitai o le ase la ngona o le tatou au leo le nei taimi le ase la ngona o le tatou au leo le nei taimi a la ufionga nga fitasi ya se fai so nganga lo fionga ngi se fa lo ngonga lo ie le supporters ya ia le tua kulanga fornia fiafi mare mai le kulanga ma okia le wa yele la mo a le bi ina o le ko ai se le nga saka ku falu wa ile be o wa kas e kai ale wa pule ko le ku ai langa pule faso sa wa le me ko se furma kas wange le ko yen finga awal mele ye ya wanga finga ngala bai mafofonga mai o au foi por arke minge ka kwai no makua ko arkai ese meu ko lo polo alo ku ka ko ai ya mole a fakau ko ngai da swa kai au ya mare nga falo ma lo fa taiva a lo fa taite le lava o le va ya tu sulu le tino o fa fowina lo tangata fa peyo le aeto fa malo le tapuai se amaya se tala o malu tia lo tato lo mua ma to ainga o vanga fa u fai mai so le leonga o le ale le tato rosta o lo fa nga sono ile aso ma le aso a ai foi na itamali o lo to wa tawa va meina le pui ngo le tato vanga fa u fai fa burmole nge sama le mua ka ko ai o lo mal na ko fui na ai lava ile aso nga umai ka ko foi na paloka o lo malu ka ko ai nga ikina o ko miki foi ma ka foi se ka bai ai o tui o kumalo e tima se pulo markas tui yo kumalo le wa sila mai eso ka po le au lo la ko ka aba me ingan sa male wa ka ko ka ya mare pulang al fanga solong or ka ko pamo mo o ka penga la ka ko famo mo kulang alo ya bakulang aw ke kende ya wala bala so kaya ya male un famo mo wa fa ko inga ka ko ulua i pale mia filifilia a filifilia le tua ya to se kala kunga siaka malanga falo alo a o ka wa i mai lo ka ko wa ku i ka fole la lo lang ya ia le tua la ko ka po inga la ngol upu ka ko ku ele sidi le ka i ka po skala le asiata
Malo whaftai te le lava waa whai oe masui o tātou mawhtanga ma tūla toa. Ai mai se fua lau fua lo loa o tātou tū malo e lima se fua maritasi leu whaafonga maua Samoa. Mo mori ato mātou lo whaanga tau te whailoa i lava isi aso. Ia ele o toe mamau. Ai mo rei fia lo whātu li tātou au leo mari tātou a ingor whātu tua i le tua Samoa utasi. Whaasoi fuina. Ya, maro seta. Ato tangai mai gela mat fata se tasi o so matangi nga tungol tato pokalami. Se karofa la wofionga kupu fia. Alo le soi fua maruia la wofionga fo muinga ia po la fa utanga le tula fale ali si uso kalofai o amai. Malo whaftai tele a fiu tau anae tau whaima motu mai le afo i le audio ina. Ia ai whaftai fo i fiu o lau whafsili. O a mai masolonga le leilo no pia i tono si o tātou watunu ai bese fo le nei taimi o mawaile avanoa mo ainga i Samoa. Anai ia whaftai tele lava a fiu ai whamomole nai si tau fixi fulu tātou o nei le o kiria mai ia le tūlanga fo o saunoanga le a fionga ia whaumuina ai le o manino mai flu mai le audio ia ina nei vanga le fiafi ato e vatu pe isi si vaenga e whamai a mai eri tātou whataranoanga mai na Ia, ka kua fulunga mele whirwhina aro. Ia. Ia, malo whaftai tele lava tātou o tonga ia ao tulituli matai atu ai le fio atu o le fionga le ngawhitasi. Ia, sauno mai nai? Ia, sorry langa o le leile internet, tu tonu le whale ia le o le po, ia ngā po tanga ia tu. O le tele fo i tu maa lola o ila tu sui tai tō tasi. O lo whapenga sacrifice me i aso tai tasi pui le mauto Samoa, pui me lo whapenga o me ia whai pule ma le palmia. Le ia ini nai vaenga fu i tau maua i nai le leonga pena ia ini mea na tau tutupu. Fu i le tau oso whai a kuai fu i ngisi a fu i ma ini nai tamai incident na tau tutupu po lo solonga le me uma. Everything is good here. Very peaceful. They say taonga le mo me uma. E le uiei pongi me ma say everything is good. Malo whaftai, ia ua maua se ava noa e tau whisotai ai le sunga le palmia whiwhilia po se si a vaenga o le vaenga wha whai fo i le se langona o le nei taimi pe le i maua so tātou wa vanoa i se sio i la tau mo le nei taimi. Au te lau le te minea siata o le tāpena le tō tene awane le whatau tau tamau a so taeo. Ia o te lau fo i e onga sao le mua le palmia. Isto talanga fonga le ato tule i otu inisi sui le malo fo. Malo whaftai, se mai se o tonga mo le aso atai au. O le ase taimi nai tau whaatulanga mai eilo na amatalia o le whamoe le aso atai au, whamoe mole? O le tāle iwa o lo whanonga toa nei le matonga i le mene whei le whatotonga. Tala le iwa tala whitoa awhale iwa o wha the seating process has started for the parliament. Ya pa o te lole to tele o tangata la pe tale fitu pe ta bole o ka ya wi o le ile falele pe le fatu tonga.
Malo va dai anai ia se si vaenga te fiengalo iai mfai ona failo mai ia po se si foi vaenga e fanga solo tatu camera ale ai ola tatu fa mai mo nei taimi o le ngalo fio toto atu i lunga le mene fai le ngalo na le nga so solo me atanga ia mana ia au fanga solo ia le fionga le ngafta sipo le fionga ia nai mana ia si vaenga le mo silfia me si tatu tuno ai vi fupel tatu fa mon mole misa na vi fupel tatu wata i lunga se sila tu fo ia le fo bueno ko le leo le area ma le ngofanga lo fa mo ku yele ia ka ko paki ma ia le ke leo le ka paka ma ia ke leo le fo ma lo fa dai anai o le o vai atu lo feilo ai ma le o le te vai atu le o ma wa se lua feilo inga ma le afionga i le sui fa oli fo yo le motu o fianga awa ia le va fianga ia fo yo la tu finga palo tai ia ma le malo tele ia a o le fetalinga ia bau ia Roy Ausange ma lo se fo manuia i lau fa tautanga de vanga o le fiafi Siata, patalo fat foi lau fetalinga vai a failo tau no mai le i mot a mo potu mo nei malo se fo ma lo fa dai ole wa ma wa tu le na fo wa to ai tau no le tau fainga malanga malu e walanga i lua pu lo le ngata o lau tau singa ya tu mua ia o foi faiva fa le malo le motu sa e le tatou songa ia mfo na yo to mai le tau au malanga mai tu tuila le tau maua ole a wai fa tasi le fa tau tonga le so deo a fio mai de fio le komansi ia le fio auto senate ia le fio para sento left wow the first before ia le fox nai fa mo le wo vai lupe ia pem fan tau fa le tala mai ki lunga nga ma na ia sau no nga le fio ngai le ia le sui fo yo tato America sa mo ai tau le mo mai le audio kilia fa mo le si to sau no mai pa fa mo le lava ia o le malanga mai America sa mo lo o ia le fio ngai le Coventry de tofa o te le panga yo ni pula ia fa pe foi ia self ia o le tai le o tato executive branch ia por committee fatonu le fenga mal sa mo fa pe foi ia te telefono le fio ngai presidente o le moto senate ia to fa ia to olo mana le na false full oil motu le to olo ia fa pe foi ia le fio ngai le fong stalai o le moto sui ia el to fa to ia savali talavo ale ia fa pe ai manisi foi o le malanga o lo ua itumu nei ia mau te loa ia o tulmi tai foi el tato fainga malanga mai e le falsefulu mal motsa ia por territorio mixamo ia wai e le fatautonga ia o tato fainga malo forward pay on ia malo fa dai pa ofisiri muli o le ale a fuafuanga iai o le ase umi e whaopea i tō mua le whainga malanga le tātou moto fiafianga ma tai o le afu isi aso toi fuafua mori toi taliwa i le uto? Eo se apana. Ia e wheroa iai le fionga le kovana ia whatasi ai ma le fionga le li pālemia. Ia awai peise i a uana o whainga malo e mese lava i pamoemoenga le ato Samoa. Ia whape foi te fono le fionga le senate ma le fionga i le whangwhitalai. Ia te tau foi na wheroai. Ia ma le fionga le whangwhitalai ia le tau whai a ua pau. Ia whape foi ia le suwhitalai le fionga a masanga. Ina ia amata on toi tu whatasi.
ia le tele o vaenga tāua ia e pei fono mo mawina le tunu mo le so'oso'ina o le so'otaga ia i le vasa mo na lua ia o te loa la e loa i le aso ataeao ia fa'amoemoega o fonotaga na mae al fa'atautoga ia ai talosia ia umi foi se taimi e mafutai nei ia ma mafai foi na fa'amautuina vaega tāua o so'otaga o lea latou ina lana asa mo na lua e maisi o le tatou e tonu ia o lo tapua ia faiva o tatou teitai i sa lua Malo whaftai lau whionga ia polau tō whapa ua o le sui foi o le tātou wa malo Amerika Samoa mo le tātou o tō tonga ia lea foi la ua mana ia si o tātou wa fia le nei fiafi ia le umo moka koi loa foi le ngai news a me se foi le ngata le au waa atoa a o le wha moenga e uma ai whaia la tau whanutanga ma whailo inga ma le palmia whiriwhilia ia ngata foi leo le whionga le whongwhitalai ia matulanga a wawa o malo e lua anai ia e si vaenga e fia sau no ira ufioga ma nisi vai nga tau te leo atu ina me o fai ele sau ninga Sata, wala toto fia ko lunga skepuia. Ya, se va ai pua makal fenga loko. Ya, tato wo a tonu fo yo le ngale o le a e o ma o e se me ta o se fenga lo tu taluna a le atua. Ko le lo ku ka no Amerika. Ya, wa tau sila tu. E ta ua tele la lo le kapa ka to foi la. E tele ia mota samo. Kwa maru pui o mai ngaro si ke pe ma kai ska mi wa fe le ngofonga ngilo le fo le ga kwa fisiri po le me uma. Ai mani. Ele lope atu nei le fo sela to me ai mo fe to a. Ya, tau sila tu. Ya, le muri tai tatou camera le ya nai so no mai. Sa ia ke loa nga ka i ka ko mai ko ngala wa makal fenga loko. Au se va inga le mo le tele. Ia o mota sa mo le ni. Ole na fa solo ko ka ko camera. Awete tau fefe foi lele te o melo o foi lele for le do pole tua na la tau a se vanga na wa tau fa no ina de velo a foi lele ale to waka io e le pese le ke le kamaka o le pese o lo te va vai tu le tato po camera pe yo se tangata foi lele fefe me pa ia pe le popoi o pua ka sa ko se ka le popoi ya so e vai pi ka pi tau popole le le fionga nga fatasi foi le na o me pa ia ai le o fefe vai o ka ko cameraman ka le kulkulia ko ka ma sa mari o fefe ya so no mai ia o vai ngale tonu le o sa le fa yes o fai tato fenga lo tu fai sole tele ta ko ti pa so sa uni nei ia e por eso lo fa pen con te fa se ne fio ya tina to me sa lo langu Bueno, suafa. Ya. Ma bueno malanga. Tu yele mic fa mo. Ya. Anai. Ya. Tau tu fala talata foi lele la ngai le okilia maritalia nei tanga ta fa mo mole. Ya, lo suafa male do na te afio mai. Ia vai la mana iar kilia o Tania. Ia. Tau vai atu loe te vai atu loe tamaro loa e tau me e se ai pe tau fia te aru tama ia i toatu ina si fala talata ia ila. Ano na vaswe fo fionga ia se la fanga. Ia mo ta sini o ke tama sa trimu lufi. O foi o sofia sa trimu lufi o no lilo mai ava fa sa le wow. Ia, mas seta ai to te lo to support to o mai touring o nei lo po foi international. Ma lo fa tai tele lava. Vai lau sunga te ua satia e sesionai o tutanga tele lotu ai. Ana sa ko vai ku pesa ka karo sikinga la ko fa ai ko e fui mo. Ela sa foi karo sikinga o ko e fa lo lava.
Alo fora fionga ia na sopa mana na fanga. Ia. Esse assim da banda parece. Então lá o político. Ou di man bango mai dia na tau shisa mereka orang dia sa. Kalau bako na shua da kasi dikit ka ko futsanto. Wan pengen tak sampai boy bawa kayau. Kalau dia jangan dia puas. Ia kau mengusa boy kayau. Pengen marufo. Ni kes. Alo whaftai ali marmanu, whaftai tele. Seta la buta tulta to updates to nei. Ga matale penga luts. So le la va samo. Alo whaftai. Ia, ele a whaina lea, mana ia tele, o tau vai atu, le a tau ai, le wha vai pi, tau, tu kau, le mautonu, le tau so, no wa. Ke vai le mo kwa sport on, ka. Mai pa ku mo singa no se kele nga ke fai mai mo hula wo yo. Ia me siri na wa e tofo le manga ruenga ile fai ngofi. O vai atu ta ele lo wafu. Ole ale a faina. Ia alo fa tele atu lo fionga de dipule. Enjoy sa mo to bo si sta to tonga ile so tayao a mre fiafi fa so foi me mruia. E fo. Vai de cá, de cá mawanga. Le la wakasa, mai mai sa war ko mai sa fa ide de studio. Ko mo le le. Mo ko mo le yar fa haf. Male Mike la wa ka wa ko nga mak fule le ale sa or fa unga. Wala nga masa nga ka kaman mak fule po fa ku ye mo wa. Ia. O que vai ka. Ya. Ona yo to tonga le lei. Mo o tou a Samoa. Ia wala tou mai moa sira foi sole. Ole me moa le la vai le fatu to ile to Samoa utasi. Ia. Nga ole loku. Wa orkarianga me o mare ku porque. Lo te fai atu. Tai ao lotu. Ia. Feiloa I mai tu malo e loku fo. Fatu so o se tu ainga. Afi loku. O kali fengofia nga o le loku. Lesi si awala fainga kali e fika foi ma far brave o mai o confirmeri siku o le loku. Fai tu la utala le fa fonga le tunu. Ese a lenga ole pui nga tonu wale a sa mo masanya. Leo nga ia. Tulu e muri mai nei o tatou wha moe malo. Ole pui ngā ia. E le mo miangi au vai ka mo e keli. Kulo. Au foi ngeo au foi ngeo tau se etia I nai to I namala tau nofo mai. Le a tau o tamai ia. E le misi a yo kapu vai se ko. Ia. O foi lo so le foi la ko walo. Fa lo ko la lo. Ava tu leila nga lo te fa vai atu nga de to telo isi tau fai ma fa mai. Ma ia vai ali nga o ko inga ka mo e aka nga ka so ska mo o e a wanda inga lo ya auto. O sa mo ele ai o kama mua ia sa o kongi ka pu. Kama vo e ngo fo lo le meli ala. Awalava ngi manga. Ai o so vale se kupulanga I le fasi vai peis lea. Ia o to ilo le me tupu. No to ilo le leile me tupu. Mai e malu pui ale tu inga. Ko inga le nga le fai ma le loko. Al manga ia fo ia ko inga le nga ia. Ma malu, nga kal malu ai fe fu al ka la ku. Balanga silsila nei le atawa. O lai leo ma le loko a ko ia. O isi kanga ka yo nga ruenga le nga rue fa leo. Se pa war me ia umala usifi ia le fale langa la umoro kong. O mau hours. Au kamala ia. Se honestly, ele popole ele fio ele leo. Onga ongi kupi. O le look after inga la kama ia o le safety ma saunga le mu o e fa se furu ngi fiku se furu ngi fiku o nga sili yaku le maua lunga o le levo. E ave ia kama ia le ngā ruenga pui. Ai ele kate lava fa ele leo nga kam.
Wala ole mo te sa mo la to ia matua malu ale pa. Tua malu ato ale pa. Eu fora ka kai kongo ele ai mo se popole por aí se me kupulanga la fa ko ko nga ila ko ro ngofo mai le fa ko mal longo. Na tonu lava. Ole fatautonga ile aso tau. Le ato. E mata utia ta penanga ia na ta pena ia. Fa tai fa pito lava ile failo tusior mota. E wa pe ya o ia le au ngo te ato manisi o mata fa yo sorry matanga luenga ese. Lea wala to wa lima ina le ta penanga ile fengofi. O mo fo ia wo manga fa kulanga. Mo ka ka ngofo ia ba ngai lunga le pakani mo le au mai mo ama. Mangisi o support sa. Au lalo ia wo mo kwa kumulengo fo ia ko ke vai aku ia. O le tau te sila mai o se vainga lea. E le set up atoa. O le aso a tae o le ua tau sila mai ai. Mana tua mai fo i Samoa. E lua whaatautonga te tele le aso a tae au. E le i tupu o tele lopo le asa taimi le tau wana tupu mua i le me lea. But so far, o le whato a tupu whaatasi lea. E uma o na whai le whaatautonga lava ia ma le sao whainga le urua i pā le mene. Ia, a o watu wata ia. Se before tato por kalame, e lea le watu por kalame original le lunga, no tango le whaitau no tau muri tai mai la ia le ia. Ia, a maka mai lamka. O por kalame le ua tau to mai mo le aso a tae au, le ua watu sao ai lona original mau te le o to e lo kea se mea. Por kalame o le sauninga o le te tala lo i o le palemene. Ia, se tau whaala po a mai lumo le tatu skrifa mo le misana. Ia na. On me foi le wa ia wa over ke vale le wa kau vai ai ma. Ia le na tonu lava. O le te talaina o le palemene lo na sfurmer valu. Lo na lua whaatautonga o le whonga fitalai masui o sufono o le palemene. Ma le lone tolu whaatautonga o le palemia ma minista o le kapeneta. Tā le iwa a fifio vala ulia. Iwa lua sifuru mare lima i le tae au a fifio sui tofia ma faa masinosili. Lono winga sui tofia o sui au. Ia e maise foi o faa masinosili. Afa loa le iwa a mata le sauninga. Vala au e tāpuai. Tai o le sauninga sunga ya Reverend Panapa Fata To'o e kalesia whaapotopotonga Kerisiano Samoa mai le afioanga o Sasina i motele sa la fai. Ia ona amata leo le lotu ma le tatalo amata be ona vatu i lunga o viinga fo ina e ke pese ma o e kako ia le fainga ele awai. Ia eliso lewa i loa e o e saunga e lau kusi pese ke pese malo si e lumo re tato live le aso te au. Ia ta ia le sauninga ma whaafoe mai ai fuafuanga o le porokalame. Ia o le viinga lo na lua o le tua mamanae ia tu special e whakasa whaasolo i lava whaitawina o le tusipa ia o le taitai o le sauninga ia o le launga foi o le taitai o le sauninga ia ma le viinga i tolu lo tanu umoni ta te fia iai pese wasi la fia o le sefuru lima i te ai sefuru i le tai au o le sauninga whaapale mene. Whaailoinga o tusi whaamaunia o le filifilia ia whailau tusi o le fono au whaitula fono o na whaivaia. Saunoanga whaafeiloa ia le whailau tusi o le fono au whaitula fono ia le whetalainga e le vai o le toto o fuatanga sa tama witi mei. Whaamaunia o le fofonga whetalai ma le sui fofonga whetalai. Whaamaunia o le pāle mia. Se fulu whalima i le tai au. Whatatia ese tauarumanga mo le to ai tau nuu o lana fionga o le ao o le malo. Ia, o le sefulu la whalima por koe kuaka sukas. Le alai to ai tau nuu o iloa. Le ao o le malo. Ia o vaenga ia e masani ai pe ato ai tau nuu tutulai ia le ofia mole. Tau nua to le ao le malo. Ia, asia le tūlai wha aloalo malu o le malo. A fio le ao le malo i le nufoa.
taulanga le ngai ia ma le vi il sa o tonga ia ona so ila ia le ma fa tonga o le fonga fetalai ma tuala o le declaration le mai mo le fa ko article mai ai o le fainga la o le fa tonga le fa to a fail te me se ai le o le malo fa tonga o le fonga fetalai fa tonga o sui o sufono filifilia o le pa le mene lona se furu mo le valu ma le lenga mai le no foali ona tolo poina taurumanga o le fono au faitu la fono ma e ala ia o le part 1 o le part mua la lea ma e ai lo la ia lea ai so o ai lava sauninga faa le malo saunoanga amata failau tusi o le kapeneta anga fili shem leo fa tautonga o le pa le mia faalinga ale palemia so oi ma faatautonga o minister o kapeneta faatautonga o minister langolango tatalo ia mo le faapaiaina o tofiga saunia le taʻitaʻi o le sauninga saunoaga faaiʻu e saunoa ia i le afioga i le palemia o le malo tutoʻatasi o Samoa suga le laauli e le malietoa le uatea po la taʻivafosi Smith ia ona mai ale le taumafutaga ia mamaua i lo ma le taimi foʻi le o aiga ma puʻe le aka ma fai ai lau faaula ma tulaga uma faapena o se vaigana le atou no winga e uma kaya mo kwa ka kia mai le fainga malo long kulanga akoko le se me o se uma koe kau faakadi o le mai atia wa le pia tangia mai o se taimi mo le utu poe le fainga le o se fainga inga mamalu o se fainga inga faingo fie mo ainga uma mai e auto va atu o se fainga fo i faingo fie mo malo malanga sia si mai fa malo mo yai mo ka o yai mo no winga malamba la solo mo kun malo mo kuma pale mengi malo ka o mara me yo kun anga uma oi sa ro les ko inga ma ko rock and roll lol me tatou koutou luma loa ma faanga solo ai ia o ia e fio fa masingonga ia o pe ala tou fa masingonga a o le atale na mo le asota ia ma ka ukia le set up me so te ungo to no ma ngai akele le set up ma ngai fa solonga le se umi ma se a foro ka ka non kaimi e no ka ko se ro kula sa vinga ko iva su ka sulu ka ngo ka sulu o le tau o le aso teo o le a maua o mai le avanoa o Samoa e mai se la nai tangata malanga atu la le alengo fia whaftai tele le whaatou whala inga a le official fono ea ele toi nama le laina o mamalu ma me uma o la heta o toi pa ile fonfitalo i tausi ma le sui fonfitalai ai pe o le actioninga ma le whaatinoina o lo ta o toi le sunga le whelotusi o le winga lo tala whaftai le tau whaatou whala inga mea kongua le ka ua whaako whala inga e lave le alofa e lave le mangingo o le ale winga o le tala e le gata ua ave tonu i le mauta mana ia le tele ai tusa o lea ua ta o tolua ai fuafuanga te tele i le taimi e tasi ma o se vainga winga e se walanga o lea lai tatala le avanua mo i tu malo e limba se furu maritasi a inga paolo mangafa ia me se arsa mo e fiafe ia e moni mawina na pauale vaenga o le e alwa tuile mo so ova no pe fa pe o kumu sai watu mo sai sai lunga de grandstand e kon wafe le fonga kongole capacity o kon wafe ia to sisi ang faronga le akol kon wafe o wala ulia mai la ko ia longo winga e ala bongo ia le na o se ngumele le fai el palm el moka el palmengi i venga mo ki fau on aver ko nga ngumela le ele ma fai ma ele ma fai ai fo ina fai ale toi nga fata tonga le ata o tolu le i te tonu al parliament ele ma fai na fata no ina e ai e se ha fo i fai nga mala o le tua malona lava taimi le ata le tau ile e fatu e se ya la toula le na pi tala no fa amu
ato ila tau le na pe tala no fa amu ia ke role loto ia male nganga wala ngai le koe mau sia sila nei li ato wale au malanga tutuila le wo bai le sau atoa le top 3 ese mai i sui i sui ko vanga ma a le sau atoa le tonu le pito ilunga o Amerika Samoa ko vanga sili kai fongo o le moka mawalunga fongo fikalai na vai tato ia mangi si fo ia mal to tele lo isi ya fa urulunga la le ai pe no ta faiat o masi a ko ma ku kuila ia va fe sau a ko mai o maftanga ia ma o lo taturunga fo ile nei Godfather o le ato e fo i tatou le mafana fana sa iai momoa o le aka ko koe fo i ele mele sa kau koe fo i ele kaimi na palmi ai le fionga sa fapito peitai ele i kako ke vo ese akamare mai mo mai sa mo kulanga le vo ye ele kupu mo mai longa foi ko kupu ai o se ngaka foi le nga mai le a me sa ka ile ya kule pa mafia me ai wa ka ngu wele fa ka ngu kulanga ese le ola wo ye mala ku ku ngai nga fai le wo ku pole mele o se mela fa kulanga ese ya ngo fo inga le mal par mele mal ke lo par menke o nga kulanga le fa ka konga mal sa inga le fa le afrika ya me se la ka ba ngel fa ngole o le fale sole o mo kwa ka peka mumu a ko ye mal fa ilonga wo ko kia pe o par menke le wo isam avo ile te fa yetu but tu o ata umalia e o foi la ile meis la le le to o si liva mamafa ye po le puli ale mauta fa ke mo kalasi i me o fa nga pale meni ia e ta oto loi to tonu ina ia o mamalu umanga ava ia tu le side le la wo fa vanga uma mole media ia wa ia pito mole media me se fo o to tele onisio ila to ia ainga fo yo wo ma me mai o to silatu ia o to fo le amba wala ava no ila so tayao ia o le tata longo ia me se fau e fai fo yo maleo ma fonga tau moli o le tatu por kalame Samoa ele ia mo o ili wo va mari iyo ele fe ngai fo vini matapanga ia wa fo ila fa fo maua a o le talo ia se ele to tau sula la wa mi opulea ele to tau la hia fo yo winga tau nga fa wa me o tu la mai la utala nei Godfather o ata tu fe ese inga wata oto sa tatu sawa ile amatanga sunu ia le ala fale pe yo le mavaenga eoi sunu ile ala fale langor mavaenga lea no fai na fanua ya tupat amluia sunu ile le ala fale mai le o le bingo le tala ia pe sua fo ile tuli a fai wa mafatere fo ile na upu e vatu e fai mafateta inga ya tatu saure mavaenga nei pulotu sa vesi u leo ilo na fine o na fanua pa ia lo le pai fualanga sua le tuli wale li o ainga e vole tari tonunga o le ua tatou sauni mo le whatautonga le aso a tai au ia walanga le to yani mea na ona poa malama lor kai au ia ma malu uma o tia fau o le ali poi umai tona i mato ia o le tua o le pea ia vaitangutu ia mai se fo yo malai tua ia ile to o malie ia ma vai to lau o mota ma malai fia o le fritua masanga ia ale wingo ma fa metalanga sua ia le kuli o nge meo lo ko le fia fia e foi lo utali tonunga le ia tau de nei foi ia fia sa malo a le pisa le tamalo le la taua ma le tamalo le ainga ili tai ya le amale afia umanisi por kalame ai mate fasoa ma ua ma por kalame ya me se fo yo le sao ya manuvao le sunga le loia manisi sa mato yo tau asoina le nei fai le nei foi campaign ya ma le tulanga foi wo yai
le winga le fa metalanga le le fiafi tatu wo mai e fusi le fau malo le atu ya tatu wo mai e fusi le fau malo no manatu no lo ulangona le na e o mai lo I fa ka konga o malo fa ka konga ya uma o sa manga luenga fu manisi fu ina ia moli ta imai ta penanga ai mese fo ore tato fainga malo moli kai mai kaule king ia awara ma to fai vai longo puiri ola utala fo ile via vile nei mai le so atai ao onwards langa le ka unga se fa ka ko mo e uma lo le so atai ao ma fa tauto ma se ero tato fa folau le atawa ele se meu te toi mai mau te toi afe fua ini tulo wa te le toi fia afe fua se eta pipi o kile ko fia afe fua ini si o paki mania la dou fa te ata mai au mai na pa wa le o le vaenga o le a fai mau ta fa manatu fa nga malo tau tuanga me uma matulanga sa fuai ona fa tu ele tu le fainga malo forfulanga yes o le kele ala lo makai ele ko yaru ya ka ko e ta pipi masap mai lava ni ko mai mo o le tele o le mataimi o le larka ungol me check and balance ya check and balance mate fa sanga fainga malo ya o la so kai au kau ke kau ma vai ai ma e ta pipi ole ele si me ringa no o foi ainga a foi lo ofet no fa Italia te lo for fina ngalo le sunga le atu fa Italia si tauli tini ale o ma fa ai lo tu le via file nei ioe tayao ya piana e mo pele la play le clip le atu e le kilipi le no to mo wanga fa taya le tangata no fo share mai ona o saunga ka tele stay me saunga sunga la del mali to ai na o fe ngai ma fita i tunga tu tonu ole pale mene patingo mga oko mai langa saunga lea ile kai mi kongu wa mai ai le apili o longa fam singonga koro fa biol I cases fo I koru se lau mongupu le ana uma le lava peseka ai fa awa ku le pa mare HRPP fa sanga le au le mali to a o ave lava pe la au le mali to ma suyo le HRPP fa pupu tu la ngai ta u mate o to maya na o le moe o le fa mtalanga le o le taimi le o mai le ruling ale court of appeal kongi o mai le sami yang a ku inga koru se lau mongupu ele fa maungia ai mama mata mama ina le swafa ai mangu mai na fa ma vai ia la auli mronga kofi mingiska fa ko anga foi ono fa inga tu le pa le la le auto inatu le fa fitai tu le pa pe o mar fa kai fia mere nga fa inga la auli le fa karoingi pe fa fitai na lo ngutu male u a o le loto si le fia le le si le fia la auli le mali to le loto ai usi mai lau fa fonga le la play atu le anga o le ua tau nu uma leina ma vai leina o upu na vavalo I le la au le male toa way before ile palo to le lua fe lo sumaltasi te fa fonga mai le atu va tu sikilipira ale fa sa u fai lo fiona ile fon fetalai o te fia avele me mutele nei ama tu ila fa malo ilo fiona la uri leo watu na yatu ya fatia fa malo fo ya pesta vai fo le final ele mua uma nisa alale tulanga we fa msinonga avela na yuta ai sana yane ayo tai alo mai tato ngalua lo yai penai masino lo toi ole tato no fo inga wal tato to tonga no tato tu malo lo fionga fonftalai ya tato wanai lo il au ilina ole tato talo tu pe lo afe lo solo
le lua fe lu tas man yo tatu fon alo dai rasa wa na u fiong al fong ftelai ie lava ina no lava langa lewa anga lava sa ngari li par mi tu langa le sa kanu fu lava ma mai tau ya langa le fa ngofi pu pu ala u fiong al fong ftelai sa no mai tsui ono le lava wa tato tonu nei wa tini pa ole uto pe el fai vai funga foi lai upu se ngano wa uma fa mo sa fai la o fiong fong ftelai o tele tu la ngungu la ngole upu na sa uno ia i tawa fiafi foi fa peni lauli alu male tua ia e fa mo le tua ia le nganga le la o fiong fong ftelai o te fa longu i uleo o matua ina wenga ngana ya te ol polea o walwai male mafana fana o loto tanga le faingo fiele o nga sami no wasaina lo nga sami o pupo nga ma fainga ta ma fa lu maina ta te ola fua wa taoti i opu matala o tu maanga na talafo ya ta itel tau pulne o le fa sa ta ru fatasi o le fa sa ta ru falua o le fa tolu a watu lasi al ne fia fila o fiong fong fetelai o le taia fou nei o manatu foi wa fuli lo tu ana nafi o ana nafi foi o te leto e fia manatua ai paula valea o te le manao i sesi o nei ma o tafono e na te tu savari le vanu le atole oti na ta savali ai uyo lea o tali le tu e tu sam fa mo mo la o fiong fong fetelai mo dia tu lo nga fa tele pa ia mal malul mota ia le o to silsila o to fa fonga e sili atu le tu nga o le noa ta le nga ina male noa ta le ia na lo fasioti o tamata ona ia te upu la fiong fong telai ia manu tele ina fa fonga al tatu pal mene me se fo fa fonga mai sa mo ai o sia upu ale na fai sia tu sin tu atu la fiong le pal mi mal kapaneta I may be down but not out and I will be back. Tonight, I'm back. Aftai mo la tau, no tau lango, mau tau te talo i lo wha mai moi. O wha mangalo fo iau tau, o ena whai au mo la to fili. But watch out, be very careful. O te whasamatu. Hello? Lo ngang whalalo lau whiong al fumstelai sa mau poto, o wainga, aftai to all tai. Lo uso ya pesta, ia, mana maftanga. Di sila le langi lo lofa ya te oe. I help you man. Au nga oe tangata no isi mea. Uyo lea. Ya la nga i kumal fa moe moe. Au ni o tangata e tumul lo tu fa manganga. Male nganga. O tile tu e te pai tu e nisi tu langa. Ale nganga ma fa moe moe. Tato mai i fai upo le tu. Tu ia nei mea. Ai el feibo man te te. Talo. La fun sile le tua. Sile la ilo le tua. Le tangata na te fatu. Wiel au fiong fong selai, man wiel pa al mene, man wiel fa fong mai sa mo, lo ngan fa lol. Alo, dai. Lena Godfather. I'm back, and he's back. And you better watch out. You better watch out. Yeah, wai vai ya. Te lole la ngona no mana joy. Mai le tele ona saunuanga. O tango oto mai lea. La ngai fo isa nga la uri na faile taimi fo ina vai fo ila tulia. Taimi fo ile na But no o mai le taimi le la ngai lo tali tonunga o le taimi mua le na matua fe ngai ile sunga la uri le mali toa. Ma me ta o le tau fa ma ta o le tula fono. Ele ngata ile. O te mana tua ina le ma fa tala no nga masavea a o le radio Samoa le tano ava. Si tasi o taimi o fa ole matua te le financially o le tupe na alu ai cases ni. I'm talking about over millionga. Yeah. Ko nginga nga cases. Te mina ili fa yani so na tupe yo ele I avatu ia matafale matulang fa pena. Tangia ilima. Mai se fo yo business ma vai nga na tua ia.
ai na te le I o I nga makanga uwa ai mai ai le sunga le lau le mali toa na te le I wha tanga whaia le na keisi le na wha pia ele nga vale I tatou lo ia Samoa ai na matua vatu fo keisi la vai fafo ya le la ia le vaenga le ai ka alo aku le pai ko per malo kongianga lo ia me uma ia o tau wa ko sila la ia Samoa ese le tu fa fe ngai le o me ia tate fa ia tuai o te o fo lava I se tangata lava ele mawhai ona mala malama le fina ngalo le tua ale waka ko va ai me tu fa fe ngai ngai tu fa fe ngai le tua ioi me fole ale nga fe ke le ala o nga me fa pengi la ko sa ngi ya la le mali ko ya ke longo o se pole nga kele nga ya pe fa ka o ya fo fa fo lo ya ngi ya ai ka si e ka ko fa mo nga ya kula mai ma fa sang ko mo ka ko fa nga malo ya nga lo kele o me nga mo le ke mun muri ya fa kula malo ma ku ya malos o le fa ta ua le na ia e mana tua mai fo ila o to tele le wali ia na fa isa no nga la o le mali to wale ai uma ko ngol parme Jesi fia Godfather. Sau noa na nei ya le sunga lau le male to le kiripi lea. Fato au to realizinga ina ua to fa ina ua to sau noa ya pesita. Mata u yai longa fa manga lo ya pesca. Malonga lo fa nga fa ya onga ua upu ese kaka. E lua kanga ia nga fa manga lo e lau le male to. Lei masesi o koe sau fai ko ngoro fo. Well actually ko tolu. Mua o le sa avea masui fonga vetalai. Lua o si sui tamasianga kama ika ifo ile nga. Le foi nga koe kau soso ele paroka. Mai tai foi le na la tau vava. Le foi na no fo lau ma tau fa tau sua ifo ile le fa mai poto atu ia ya lauli matulanga fa pena. Le foi ko so foi koe kau fai meanga tau fai la au le mari toa manama ngasu. Fe o fai ai. O nga release all forgiveness. Ai dio le kua makanga kaya. Fe o iai. Ei masesi o koe sau fai. They try a second time. Leise avangoa. Lea la ua kaungu ya pescaia. Nga release all fa mangalonga ya pesca ku ile kua fe o iai. Ele yangi pisangi kupe mangkongkala ke mai fa mayo kasire meang fa fe paro ka fa sale anga di mayo nga fa pe mayo kele kupe pesca fe o iai. Matua fa ta vale ai vuisio. The power of forgiveness. Anga release our love forgiveness. Ya, ku uro ile ku nga ke tio linga male rest. Ya uto vaila ye. Ola voila le tala. E fe lolo ar fa pa u o e nga e pa u o ngon fiki. This is what le wa ku lo ko ke mi nge ele nga ngole tu. O e le sui ka va. E fe lolo ar pa u sa e pa u ngon fiki. Ai a e pa u nga fa pa u sa o ele ku. E ke fiu e ko ka mo faia. Wale ise. Yes. Langai a fai ngai pa u o ngi ko fiki res kanga. God will raise you again. He will raise you again. Ai a fa pe nga e ku rai mai. O inga e pa u ona o le finga ngalo o le tua o matua le fia o umoro o ia. Wa ile usika. E ke ko e fiu ngar paula le medela e faia. Nga o le spendo o kupe mfa mai mau. Ai ke le ko e songi se kofi. Le ala na sila le ataua. To tau fai mai si fonga se sui fonga fetala ile sa ku ko kasi. Le se mena mau. To tau mo fai mai ia si sui tama ita ile nai to lua mai malau le mari to lo nai tu malo. Le se mena mau. Le ala fato atofo peseta ile o ona o le meo le fai ina. Ona utala fo ile. Don't even try this election mai mor kaimi. E kere ko ku. E ku nga o si fia mor me. Iyo. Sel fata wa ya le la fo mai ya. Ya o to fa sanga tu ya o to langa jele wingor mele. E ma faina fa winga e le sitanga ta o le revenge.
ai ma fai fo ina fa winga e makua ko ki ngaro ma fau lo vai maior kan kare le la ko fa ko ngo yeah ero se kau masui yes all the justice absolutely yeah si la wa pe ana tata no pe no fatu o ngei kai au o se fa e mo fa ko ma le ko yango lo ngi mengi la makarango ko le chapipi ala fa la ku umangi a to si la nei a monia te au le loto fia mema matula epa ia po ai mari mongi wa ke le roya fon ko pe nga fainga frofulanga ile par mi sel audi aya te au to lea deep inside your lato loto o uma na faia lato decision they will never ever accept se pale mi ala au le maleto o la ofisili la a uma lang fa ka ko kaya o le what's next o ko palmia what's next isi kaka esko palmia lenga ko fa Afrika udi pe o le ala le sia total o le a fai le taimi o le tau afianga o le parlemene kai mi le wala ngai vaven ko ka ofia le parlemene la ututilo ono talo tupi le por baso le o le ala le si fa penga ne la ave la ofia ngai le li parlemi ani fetu foi yeah a fai o wa ya le ya tau a fai na fai ne o forfolanga forever e ke de songi kulo i se parlemia ale wa songi ke ro a ulisi me pe musu refuse lo ngu ka fa ma vai ale fa vai ka fon fa le kuliva pa wana ole that's the justice ole me sa ole na tau no fa ya nga ka wa fia al fongo mo o ku re runga o ka mo mai for sanga ma sa no nga ma ba o ke le fia ka ole na ko ele fica ola o male ko spalmia yes pa ma vai lo apenga pa kule o ina lai lo ai loa e mongi fa maungi me ke ro fa le ai a fa ye uma el fongo ngai ngale o e a venga pa wanga me la fai ya e ma i mau a ko har kai yo e ma i mau a to le taimi la re winga le tafa matalanga ia e na ole fa ma i mau taimia male ole tupulanga le winga le tala male tau fa sisi ia mai wasa o uma matala ye fayatu o lo fa nga le atunu e fai ir por kiki palpala ale tau always love fa nga samo ya vai fala ele ai mai kauli upo kule paling fangile fa mo kuingole ole sponsor fa mai ora sponsor Samoa we vai fa ngolo ole sponsor Samoa ele se sponsor Samoa ole aso ko ilalo ole ali chapipi au ka ofu Samoa ye ole ban mo nga malu ole sponsor Samoa ai ole ala se me sa sponsor Samoa ele se me fa koi e ngofo ma koso mo sa mo ko ngo me vale ole io a foi nga me ko ke musu fa ka ko ai fa ponsa ko me sa mo ia vai foi o fure ke o ko cara ro fo sa vai e fa ye auto ai mai mo no mo o fure no ko ka kala ole a ke ka mo fa ai ko si la mai o le mele lenga o ka go fo ya langa le ata o ka go fo ai langa o fa lo ku lo ulu ai o te vai te tala vo se fe au ya o kwa mo muso la ma ko fa lo ku ero vai le moi vai tato ia ai pu pula se ro ka mo fon ko ele o sa o lo kor ma fon ko ke ro ole fai o loko fa pengi le po e le sanga le mu ai le foi la lo foi le loko kongo ka mi la foi loko le fast au wang e fe wa lai langa te tau no fa tasi male ngo le aso aru ka langa lai aso pongi sa e ka mo fa ke mi ka mo fa pongi sa ya ke o kongi se si lai langa te tau la na to vai mai o furu di dia ya o la so pongi sa langa ko sa pongi sa
Vai, o le ala ti tau mo fai. E fa ila la o fili wa a ke wingi me ku kupu per me ke sa wo mai wa pai mare ala ma fa ku vinga de. Ko ngese si pe. Ala su e ku wa e si mako ai ngana ila. Ya ro ko ala pepe makal pusine ila mai. Fa mai se su e ku le mele ila le shiny. Ya e mo wa ina ya le winga la ta fa metalanga. Awa ye fo ile si a woto ina le no atai. Pe no fetu. Toi au nei eu malon fa tau to tai au. Ele ko sawanga la ule mareto. Wa fuli yo makua. Makere ko fia ke pa fo se HRPP. Pa wa me ngar ke pa ngal fast. Make sure my issues. Make sure. Ele ngata fa tau nu fa awau ma faini se mesidi. Ai a o mawai la ka ko por kala mele nei e tate to e avatu waitu langa ia mo se fia la tunu. O le wo va yatu. Wo o ka malo e sua fala au le mariko. Ya. O langa fa mo nga muli anga. Wa fa bailanga sa nga fai. O ngei. E lo e pe fai ang kang ye lu se furu lenga. Lenga sa ngo mai. Longo winga walang fa ro ko lu. Longo winga pula fia me. Wa fa mai e lo ngei. E makau le fon ka ba ba so le ke nge fa mai fai au mangi fa mai. E lo ngei. Longo winga ba kula pula fia me musu lo fai. Ya. Le la wo makala so le i bo se kala. Ya, ai o lo ba ku anga i swafa. Ai vai le talinga al tamalo, al va fo le tamalo le master of dirty politics sa. Ale talinga ka malo ng ofisi de fa finge vo ile le uskadi mo o tele ai na share me tangata ekipi fo ile le ile swafa. Le na fito ofisi tu ia saya ia po ele mai ofisi tu ia. Ya na le ngwala ile a fa ina fu ala le palo tai. So le ko punga anga kari mo mai oi na le nga le ngoa na le swafa. Ai ke ko realize ko inga. Ele yala e ngar fa mai mo kai miala le mele ye wa malo war kanga ka go fa mai oi na le swafa. Ya ele fa le nga ina la marona malo. Ako sa we ko mo upu fa pe mai. Ilo wanga ya magaku. Pamai amanuia la, wa mangkuanga o mea umangei. It's all subject pe amanguia. Conditions Isa oi fa sara la unga voi lele e umang manga ya me discount me uma isa male fa sisila ngai lalo. Terms and conditions apply. Ole winga fa metalanga. Nga omo ongor kamalo pe manuia. Arfisili. Le manguia. Ia sa oi do fa fi au voi le su fi au sa foku e po se mangongo le fa mai kau fa su enga le ngor va nang manga kuai nang de fire ko inga upuria be manguia la makoa arfisidi la aya fa fe pe ale manguia e on sa lo le ngonga va o fisili ya fa ile fa ile lo ku fisili le fa lo tule ile no umare kapiteni. O le la fa yale lo tu le to musu mai la va se sia tia upo la le ngor va ale la sauni e musama sauni mortunga va anga fesile kor kap kengi si makai nga o ure fa ya upo le la le ngor va anga ma fa mai male marco inga musu fa fe au kangor mo o va ar ngi ngor kangor mo ele lo va ar ngi e musu do mari kap kengi fa fe au o le ngor va au tangor mo. Ya, ulo mo fiau fa ilo malu. Anga no le la unga fiau fa pa ianga o kango. Ya le dei va o le ngo fili o tango de mua. No wingo va le nei na o le mua le metango yai. A le fisili la le fa ilotu. Ai fa fe la pe ale tango le mua uma e wole mua. Ai wo muli. O fieta. Eu amo muli. Ai fa fe la pe uma e tu unga ele mua. O fe ole atango ya il tatu va. Eu kini fa uma no. Le fa ko fa uma mai no ko. E mana ngasa. Fa fe la pe uma ele mua. O fe sili foi na que fa ya ile mene. Awan if ai watala doinga be manu wia le mato case le mato tangi. Le fisili la fa fiala pe ale mongi. Oh my god.
ia wala nga kau kene ro pola lisi me a kango e ni kere o fai kara le nga ma kere o fai kara nga e fe siri de fai lo a fa fe fe ala pe a le mua ona la le me la a ya tango itua si o ko si o ko si makua ya ole ala usa uni le kamano o fe siri lo ma fo fo ale o fiaka soli esa o ile fa se a leota matautia Raymond Schuster. Yeah. Lenga fa se sa o ilo ia al fast. O i sorry al HRPP. Ia tau foi. E la vea i markeisle. Le vea. Le ai ngi mafuang. Now, nga pa lokangi si ia la auli kuloa. Na pa lota i le sa i la auli mali to ono songa ingwa. Pe nga pa loka o re kangaka. O re kai. Se vai le mele o i le mafu fatuai. Nga mafua nga malo le sunga le la auli le mali to ono o songa ingoa tu lo lava a wa fa fianga mangu malo mai la auli tu lo la pe ave esele mali to ale mali to wa fa fianga malo la auli longa so fa la auli pe la auli le mali to pe la auli po le alava o le malo so le malo so ki o fu so ringi ki ro ke sisi e le mo min ke si Kaki akawe ere mo mien ke si se ko mo la ma ga yelo kengi anga le lo ya fo ya shustole o lo ya le chapipi a kengo fo ma fo fa o lo kengi anga nga kulep e mo ki o pu anga fa lo ya o pu ga fa kulep te lo la tala monia fa ma singo kongu wa le ya nga ya ke si fa solo yeah do you know to lo we le o se tala va ne le tau si na o tau si lo fia o Raymond le o lo na uso ia tulo ia fawalo Harry Schuster e mafuan faila o analysis lea atawa ai e mama ia mele ka orkanga ka professional be professional i lau duty of care malo kiuke e fai lale wingo tala asiata o Raymond tulo wa la fa ngaringo mo po matautia leota Ray Schuster o ia kongu asa ave mo ile case lea Sam o ia kongu asa ave mo o le ale me na fire Raymond tu lo we leota na ave ese maia e declare nga no soka conflict of interest la nga kisi la fia le nga o longa uso ole mingiska o leo e onga na maka upule le kangi kusa wo lokar kangi mangko wo loka sem yeah ai fa kangi leo yeah a ole nga la kusa or kanga kai kangi ai fa sanga leo loka so kango loa ia leota Raymond Schuster ave ese fa ese ia marquês ku ses la mi konga ala no fatu ina na o mata itu wina mai lava ia nga le foi fa msino tu lo lava oi inga o ia fa ia fa unga le fa pelo loto fa fkai fa ftai le tua le ai ele o se tangata tu mo se tau ia a o le tangata ia lo fa moni i manunga o le tula fono te tono le tunu ya me se lang kau kong mana tuala se eloa apo mai loa ai talasa adoa ya o inga le nga fua inga maku kapisa aku tulo wa ile fa pe a me ona wo to ya fair case le fa malulu fo ile fionga ya talasa sa anga adoa o le winga le mata la langa o haule sina matua a kensi le mele ina o talia talasa ai maua uma fa maunga e lo loku fa kasi ma limongi fa maungi fact it's a fact it's not a hearsay nga ka kingo fo i le lato fai fe au e ki a kongo o la el mala ko ro ka la ko ro toi pe loku sa mo pe loku palangi e lo loku kasi fai fe au kasi farsa yeah pischapo o inga nga ka pisa ko le tau te yai a conflict of interest to me la sa tau fo ina fa me ese makalasa yeah sa ka un declare kalasa longa ma ke lo loku malimongi no so kanga e oi a o me utupu ia wasawa ia ka ko walu ia la ia le mele ka ko le ala foi lea o le ale unga le atatu va ai Samoa e ko fa ngu ar mele na yeah e to fa o ia upole tunu o fale lea le matenga winga ko ngwa yo ngi upu mar fa winganga
e whainga kā wai whale le matenga, e le o whafola i le makenga, o le ai kukungu i le makenga. So o le a le whai unga o le a whai. A sao. Ai a sao kau ke vai e kunga e sere me li whai. No, it's not because o le mea kako ki fia manga o kupu, le ai. Le anga a sao le unga o le tūlanga e umaenga e se fer kanga kare ke loko. So le so kanga. Ya, e le ka ke kau de whai aku ma te le tau tapisa. Ai to e focus la le ma ua tala, ai misera utala le avatu le a tau wa ia leota, Raymond. Lea fo ila ua koe evakuai kei se singi. Se sila mai. O talasa a toa le nga leadinga a koa. Sa ungoa ma mangingol whaalanginga ng whaalangi mai e John pari i John tai malangi. Ilana sa unoanga ma le media. O le whaamasingo mua e kango fiar keisi mua de sa whai. Neng kakala ya keisi. O le tamaita i whaamasino sinia. Ia talasa a toa. Longo winga o le sinia lea. So o aila ia maleota, se so o mai ai ma alala toa a Rosella Bali. A uko sila la Samoa. Ele ai mangi mea whapenga, kurau kere whai ato se situ, a le pick up mai fo ai. Le fo pick up mai e leota rei. Le ka penga. Now, my question is, whaamata ana le ai la leota rei le ai ia Rosella. Papali ai ko kasi uma le recount nga ia tala sa ato fa makakau ke vai o kingia fa per ia lo ia le pipi o le mele a ringa ki ngare u vai nga isa mo le ata wa ya ta wa mat prokalame le nga pa wa le prokalame e va kusa o a meia e le fia fa no ngoi le vai nga ia e taula malama mai ai pa fe la to sisila e fei ka uma makaula malama mai e whaasa kauno ia asia kamar kau kai ai. Ai a tau whaafafonga i le ngangana le a watu ai porkalame le nei. Tei lo o le porkalame mua le nei le a watu se ngangana whaatamali i le. A kou whaafonga mai fo isi iso male, e sa ia sa i whaamakai, sa i whaakamari. Ai a o fo inga isi ingi upo isi i rungo issues. Le se kai mie la lau wele a kungu ungi a, whaakusa le a kungu ungi mea ola. La lau le ku o ya la lau ngi fai fe au le ai masenga me e sai lungo ngi por kalam tulo ai ona ole matala no issue masu engi a to meia e le fia ila fa fonga e fai me pi ole atu bo ya on ma fu angala le na ata fa so ma fa so issues nei mo kango vange lo loto ma o lo loto ai ona fai mai lo la ia o kama ia se ilonga ka koso me ka loka lea lokal ka para sao a o ila se si mafai ona tautar ele mafai nga vange media sa mo me lea they will never talk about the conflict of interest le asia fe kinga la ko lo lai loa le ekipi au kanga vai lo loku lai loa o ma senior media si sa mo matanga tai sa mo ngai ko ke lo le langa fa fe no fa yet no pisa me langa foi e kele e fenga ka foi le over to fenga foi tala no si tau so ia tanga vai tu lo ai sia langa nganu mana fatasi esi sila mai le ato so ka o so tanga e pe ia si sila mai samo a fa pe foi o asia kalimong fa ki kainga a fa pe foi asia ta foi limoni tu lo le fa te inga le wa vatu so le o ke fa kami mo fa sa so yai ele ka mo foi ele langa foi e ya la ngona na o so tanga e nganu male mana ti pi tanga va ya nganu male mana ya limongi langa manga me vekele la eu tele o fa to se si tu o lo te fa tu le example se a fu nga close ya fonga o isi ai o vange mai nga o isi e ma fu anga o ila ta prokalame peka ke makai fa kasi peka ke uso peka ko fa fini no can na faila utala tulo na faila utala na yo ai ngai sa tupaitea le o kur fast wala ngai le tau mati ia
o ka ngaka uma ia sa lango fast mai ko ma ave ye fa mo prokeki o ko ave fo o di HPP ngo ifo ela o di ese prokeki mo le sa ila lo pule ngala utafi le sa ye uma ma le fa ila kusi mo ko uma ya enjoy for ko retire wo uma for ko ai o ko ya ko kere pa local fast le se mela ko fu ko fia ka kai rumor prokeki ai wo uma na fa ila utala wala ngol tele o sat paitia lai fa fonga uma mai ma tot o lo ainga le atua ka vui o le mako ainga e vingi kui ma seve o le mako ainga fa na ia me se foi o so for fautea o ainga umo asiaka o le ainga ngei ainga uma o kumo sak paikia o le ala le wingo lo tala wa uma na o faiatu i o ainga uma alu le filinga ma to apalai ma tulanga o e o le ahaya e fainga ruenga i le porokeki fai ma fa maungi awa e alu e la mangu ia mai se si o ko o mana fai la tala la fa fonga le lei mal te mine po o so uso po o so ko finge ai a mai o e fa maungi angi kulanga o au me pi o pa o ro fai porokeki mangi au ai nga kupe o lo fai porokeki mangi au a piusinga o porokeki e avakua o e runga tauta ya e ukere alo ya ya venga me la ve casi so se o sa fa ye ele ai ma se me fa pe afisile si ai no e taute o umalava le anga pena ta fa yetu wa le atu tai au se mai ale le fatuto ona to ya fele o sisia matala ia tu langa fo i awale tau wa va me inole tatou prokalame e se fole o le fainga malo o tu le mai ai ole ano fale atua o le mafa so le nei vanga o le afiafi o le tatou fai o le fa maoni ma tatou fai nga luenga fa maoni ma tatou nga lue fa maoni ya me se fo yo tu langa le la fa tatou fainga malo ya o se fifia ngal loto le ato kwa fifia la o fa ka mo ngal fa mo mo le van ka ko mo me kim fa ka kali se mo se ko mo sa mo mas file mo o la lango ya mo se ka ko sa ma ko me ka fai mo me le ka fai ya le na to no lava le winga la na e fa finga tai na fai wa le tati fa so el conflict of interest mo me now mo fa tala no mo mai fa fatala mai sa mo le ato ya ole tangata lai ta otola na e wa mo so inga mai ya tangata lai ta otola na tangi ya ta ua ya me se ya te ya ole o ska wo fa pele ya limong ya ole tangi ya limong ni ole ita le mele o sa ve o ye se me uma o kangia nga la ya kia ma le tangi fa popora le wa ye yo le ta friend no kamo ia ka mo i kofi sa ia ka mo i kofi ia makula pa fo oia ngafi oi fo me nga fa sankalo ia fo me mo me ye sa me nga no ye fa lang kangi oi ia ka wo ia o ka fia o fa ko o se mo nga kole ale la se lo kile ma wala ale fa me o ka fa yo kala le fa la ngali cha pipi oi ai le se ta pipi le ele langa le cha pipi o ia le anga wa korula ka kai fai kangi o li mongi oi le la ako ngele se fu ka usanga ka ru falan kangi ele nga ye langa lo ia le fa wa si vai solo ngai ia o ka kamera le o fonkoe le o baku yo aka ya ka uo ko fia ra ko fai langa mankangi faingi fu jadi yo vinga mi nga ingu ki fu ya nga fu e so e fa yo kangi ama o nga fila no fa po ku lepa oh yeah fa mai ya o malol mele o la ko ngo sila ba ko lo ya fa kangi la uli ya mala po kala oh isole talo fa la ngole baki ia ala fasi wala kusol manga ko kulepa o fa ingal pa ki o ka o ka me fa ku poka le ai o ko wa leanga o ko wa leanga o le fa inga le sa tauna o le fa inga a fa mai mo misto ina ia mo to nei le a vea ia tala li to ina
ta usa o le to ina na faya ina le HRPP ona o lua malimo Mawar o fongkoi. Iyo. Ola ko yo ko no fa ngai le chapipi. Ai le langa le chapipi. Mai e ia ila tangata afa pe te tauna ave sa afa perola la lua le kadia inga e o lua. O tangata la ia le la fa yatu. Awana i toi hai ina fa ingo campaign. Wa le la ka o fa campaign. Ya, la fa campaign le langa. Iyo, wa langa ata to wo la fa campaign. Mai mau kai me ko ya ro ya ku pe media nga. Ngala langa la uri yang ko ya. E o ki au kamaing fa nga. Iyo e o ki au kamaing fa nga. O ki bi inga o ki a puroko. Mana tua. O ki o tangata ina e fa nga ina. Kuso ele ko kusa o fa ilonga. A fa yo o le dokta. E pole alava. E te tau fina e sa wi fa nga tu dokta. Yeah. Yeah, vai godfather. Mai tau na sa wi fa nga tu ia tu ai nga fola. A o lo woso le fa nga mai tu ai nga fola. Nei tu ai nga tangata e tala noa mai la fa ia ma tala noa. Maka o mau la lo ngai la ko. A foi le e ba kwa o fa so ma mai a fai. E oso a mai o e pulotu e te vai ia le tama pe e au vai le tama lea. I le tama le o pulotu. E o te tau mafau fau tama le pe iso na ngase to tonu fu lele. Internal bleeding. E pe ia tama le yo la tau mamate. E pe ia tama le tau ia ni ona afianga tu tonu. Yeah. Ngoi. O wa vai nei wa o le wa matalie. Wa matalie. Ona sala ile makalie. Ai sea. Manguia le paki marvanga fa up fai sa kau ma fai ai se vai nga mana tua mai fo ele ko e a ya sa mo al melhor ko campaign ko fa leanga ne o le to te tango fifa mai o ma o to fa leanga a o ila le o kari ko ngoi kanga neo o sa mo ele ingo kan ka sa mo ka kai nguku leanga kau fai ponga ele tala no in issues vai ama ma te tala noa issues. Ama fe kai roma kari. Ai ama fe kai ma kari. Mai. Ai o to ato fe tai toi na o mai fofo polo mata vatu fa fonga. I ona fai leo maskala ngai pisi e me fa wa. Ma le tele a o me e to te fai ama wa. E aka e se me tau polo e fo. E manga ka ko so foi. Sa so sangi mai ka mo makalasi mana tu mai ona ole tati tala no ata on behalf of ta por kalami ai le vai ai le fala o to le ano ai ia vai la tato ia ai a tu sila o nai media so mawala ngai o media sa Samoa o fa le pui wa kia ela fa tu la utala ole ola utala fo ile fa ya tu maleanga o le avateli a tau sila nei le campaign len tatou len kako ia fa kasi mai HRPP probably 90% of media Samoa ai a fai fo e se fast silent ia ele pisa kako oi mesa sa ia tatele tio fo ina tangata ai pe no fo yatu leanga o so fo fa pengeli atu e ai mo me foi le lilo ku mo wa dia li ku ma o ma u foi sa o arfa so o le foi la tatu vai foi le tele male no yo mo foi fe au le la mili u kar mo ko sa mo na o fi fai lo tu o le fai fe au a fer mo to sa mo me pie ka u ya la u di sa u ka kalo ma au fi sidi e mongi no it's an issue le eldo fa matai mo isa o sa avia le ngo ma u fu o le kele o fai fe au ma ke lo sa lo sunga la u le malito kele o fai fe au ma ke lo sa o sa ka kalo le nga ma fu isia o fai fe au fu ina e fe so ta mai e momoli mai fa malo sia u langa o ma ko le fa le ku ya e karusia ka ke vai ko fu isi fai fe au o mili u kar mo ka samo karusia ia mongi de songi pele o fu isi fai fe au na e lafi e te musu le ngota u le ngaina
A fai aku sa ukala ni melea. Le atawa sala le fai o le makala. Ka ilo le pupu o le kingo la au le mari ko pe kukusa ma le pupu o makamari anga. E ta ua foi le melea. Tanga i fe au ke ilo le ya fo. Inga fe au ke ilo le ya fo I kau fe alo fai case. Mar kau fa roko rua. Ainga o malo ar fast mo yu kai mo ka sa mo. Mana oe tu mai luma mai lo me tangata. E fa ko ele makede a fiale ai tatou ai ele issue. Ba ke ora inga. Ali atou. Ale te le o nai fa fia nga. Le mate loa. Ya o ngai fa nga. Ile o fia o ngo ai luma ngai kai milai. Kakalo. Paka wanga. Ai lango se tatou wa mi o tau fa pena fo ile sitai. Ya, a o vahenga taua. E hoki au kama yes tui pe fa pe ole ka usau ko inga fesanga. Ele fio mai ka ko felo e fo. Alanga la mai maur kai mio mai ngi. Le nga ili ka ua kele le mio defamation ngi usila. E kongo me ka poko. Wa e vaku me fa defamation mai na fa ngi usila. Si ko ko sa mo fa ko la ko me criminal life criminal life. Ya leo ele se me fa penga ngi usila. Ya, ai au mai la. A wai fa ye ka ko fa li upu. Ya nga, ko fa ko fa li. Mama ko ka ko kala fa fa sa mo. Ya. Ya mai. Pro fio ngal palmia. Ai la ko be sen benga, le benga ni fi ke ngela uri nga ku la fo nga criminal life le por criminal life. Lipo la. A be sen nga ku la fo nga benga le fi ke la uri o di mongi ma. O ku le. Ai se vai nga walu vale ai le pakekian ata ale matanga wengo leo. Tasi le vai nga tati avatu ala vapea mor fa nga malu. To sila a fa ye se vai nga o ke le ku pe alu fa mai mau. O le kelo kai mirunga social media o leo. O la ua matua tu ufa wale au kulei male au ai aisa male au kosokenge male au nga oi male au kalepe male fasota ngata. Watu ufau kusar mela watu pule ya tawo se ilonga ise me mawa e kupu fako a respond ye a respond for ile we am packet a ole time a toa on Facebook pa wale ole vaenga le al we kupe ma mau a ko ar kampangi ale ko ngo lenga le fa fenga ngelo pa wala ko me ole walking o ma o defamation that's it pa wanga na pa wale na Ole malanga tui Samoa. Matulanga uma. Ma le tau fa fefi. Au tau te poli. Man to fo yo le tatou ngā luenga ma le tatou soifuanga pe o le siso. A tau ta alo ma tau sira fia me o le siso ka maiki. E kai me ke lunga I fa pea. Ai o lalo. Ia e te me te vai e wa matana e rui foi lalo ia le fu ma watu ma wailunga na le wingo le na mea ia sai ama mai fo ile se onga ko rua vai se ku fo ile sifing ona o I wo o talitonu wai ile le fa maoni o ngā luenga leo matangi ma mea uma e tusa ai o le whaingore tau wa meo tonu I nganga makala angi kangaka. Ia au tau te pole. O le fuata fo I masiona lou. Ioi. O le fuata masiona lou. O le whainga maa lou fo I maa la tau purenga. A whai la tau wala utala le nei. A whai ngai ai umare pau kui la epa nga ke kafiri sau ngoa I le kele o mea a pule a ia cancel a vese wana nga ale wa iai mori mau tutu o ana whai unga e whaau lai se paunka wa iai ale le kusi esko inga vo ile leo perahim ilona case ale mangingo kongor kusi tau oso whai atu la whai mori anga o le ombudsman ai almen tupu Evile mai kula e pa ua.
Na o lau talala ia o tau lau e tapipi. Ma o tau ia tau te malama le mea lea. A whaina whai atu la e pali taimi o lona pāremia. Ia o koukaria fo ipe a whai e la auti. Ale a tau. Le naro fatu. A ua tau te fia tau te na o le tau. Na o le tau whai mai o tu la e paia, o tu la e paia, male. A whai anga tu ua le fatu o tuanga tu ule malo i le ua kura i mai. Whai kalia ia. Malanga whai ngā malo. A alua ua wha le tonu ai o fo le taimi e maua ma wha mātiratila mea ia. Se e arkai me o le atua iso se mea. Ai so ia tau te tau le pua malafo mo tau whaia nā mau tala wha pēnā wha mai o re kaimi o kuila e paia o re kaimi kauri mesi i tātou wawa ai le suesu e ngau nei mea li atou ia tātou atu tātou atu malolonga foi mai e wha woli tātou pokalame ne vanga le whiwhi. Talofa lava o lo ingoa Italia Tipelu Masters na o tuputupua e nei I Manurewa lo o langa atoa. O mātua lo tamā na whaavaina le e whakasa I Manurewa se o ina toi ina malo lo penisione Grandpa Arielu Tipelu. Wa whai langi le folonga ai o lo soifua pea grandma le tina malo lo ya me Tipelu. O mātua lo tina tuai wafau a Leni masi ya Leni ia o mātua. Na fsasua ni mai lo uola whaaloalo lo uola tautua ma lo uola whaaleanganga. O lo tamā o lau whale tupai Tipelu mai sa taua I Opolu ia matu valu maniwe o lo tina pelepe site Tipelu mai sa sina I Savai. O lo to olua o Time Masters mai lalakonga e to olima le mawhanau. Ia ai Samoa o le a o tūlai. Mo le au whauwhautua mo le itu malo o Manurewa mo le Manurewa Action Team. Ia e talosanga atu ma le whaaloalo, ia lango mai mo le mātou wha moe. A wale alo atu mo le pālota I le māsina o se tema ma o ke topa e tausanga nei. Whawhitai lava, soifua ma ia manuia. Soifua manuia ma langi ma. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o Oemalo Aiga. Affordable funerals o le tani mo te mitinga o le maliu maleoti. Mili mainoa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Awase tau whaamama a venga mo te saunga o le pele a te oe. Whafisau tai noa matangi a mosa, I le mō pai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teuina, I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, mo le la le lei, au le lei. Awhisota I loa, matangi a mosa I le olu o tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma inga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem.
Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Temora watile mo super family to tele to layono. Tau fa wa wale Blue Wave TV mar por kala me le tau ya. Sunga Godfather ni vanga o la fiafi. A o tato fa so aifo. Ya ile fa tapenantu. Umana maua fo ile so ta inga analela. So longa le tulanga o le security. Sai fo ise taimina tau fai fo if so ta ya tu le sunga par mi filfilia. Ya esa maua mai le fa mtalanga. O lai fono pe o lo faila na feilo inga. Ma le komsina o leo o le failo tusi o le fono. Asari o le parliament al kapeneta. Ia ma le faululunga o le official parlemia po o le CEO. Sa faile la tō feilo inga na le la. Lono winga o fata penanga uma neili ia taua. O fata penanga uma ina ia sao mauli le fa moi moi. Ia maka mo feras. Ma le aso atai au. Ia na mau fo isi au so ta inga ina inisi a fo tu le to le tu wa me se fo io nisi o la vea ile fo nga ia mole e ma e fo i ta penanga la ai ta penanga mare va inga ile tau to fo ila so ta ia ile le leo ina fa ma fa le tu langa le saunga le mo mare security ma de tua o ma ua lava fa fa sala la o le longo po yeli fa manatu e ui au foi tau te se tia fa pe me o sa mo la tu no cristiano le atu au tau se tia ngofia yes e le ave e sea le anga le leio le tua le fofuanga no doubt about that ai o afionga fo le tua o me uma tatu te faia fai maripoto o le winga na fai maripoto o se fuanga ile fa pe o me uma nga o fa kwasi o sir fiele to pui mai le to ki nga vai ko la mu mai le pensing yer ka vale wa mt wa ka ngau ai ile si fa mai ya tau te alu ala nga so fo yesu ngala e fa ya ngala a piu singar kan ko nga fa ke sia ai le fa nga ai maripoto tu lo le ma fa a fe le pa mo ku ka vale fa pena u ma le wingol mele ma te tau fa so atuai lenga ile taimi tau te faale anu ai me tutupu ai kupu ai loinga si la mele sa te tula imai talo fai si ali tala vo koru kasi ka usanga la kiki ia le tamo jali Kirk ole mea sa ua masang ia ai fela tatou le no fuanga le sa tangata valeinai mua mama ole langa le kukulu ai le ko vanga o Utah. Io wa loto vai le fionga ko vanga o Utah. Ona ina ua tupu le mea sa le te tau ona tupu. Fa mai le ala ne tala a o sa ili ai ma le torus furu lua mo tupu i tū la o tau sa ili le kangaka le siuta. Fa mai o le torus furu lua fu ina o i tū la o tu watu la na whaatangi ma la na whaatonga i le tua. Please o langa kakalo. E le o se kama wha ngau a Utah nga whaiat melea. Ia. Langa fo ia mangur ka wha ayo nga furu e musue. Langa e, when we talk about Utah, kau ke karangore ayo re karisia. Ia. E le mao se fo i mal whanor malo. Le winga le nā. Kau ke pasi wha fie fo al melenga. Ai ona o se mea ua wha le ano iai. Se mea fo ilele ua whai ma masani, ua tātou whaia ilunga, ua kako assuminga. Elelei. Maru puipuia, sacred land or whatsoever. Ai ngalo ai. So le or ki a poro fo mai disi fai fe au. Ele o ko e ka ar shopping center ki a poro o ka e kongo fresa. O nge ngalo fa kwa e kenga o le kupa i ole o fa kwa. Anga ia yar kamera, anga ia le ngata. Ia ngaka ma kangi ko. Ia, le o le fa mana tula. Awana i o tatou nofo ai ona o le fa punga. Se o te loto vai yes se o ke le loko vai fo ia ka fara ele o se fa aku iki
a o le fai ma le poto le winga la fa mtalanga o tatu fa so ai nei mea la ngai o le mele ya hau e ro foi le sunga le ato e va ai mai lo tanga da ia le mea la le nga lu samo o vili mai lo wa inga vili mai o to va fin vili mai o uso sa e pele kausonga a o e fo i bota wa inga mata please watch out look out all safety le warning le sa okay o le matou fo ile na longo puia li il fa moe ataiao ioe tatou securities la vai al fast fa pito au ngafa ye o tou fo ile ta ia le tatou securities aua ne i o tou so ona tu la fo ai telefo i tulo o tou faiva si deng fa penga aua ne i so ona tu la fo ai o tou faiva ina i meane ua toe lape ara kou puipuinga sa o kou kau ki ngā i le ao marepo le leo inga o le to ainga po o le laumua ai te ua o tou watu fafo ai sa tia ai se vaenga whapena ona toe wha le tōnua i ala i lea o wange inga wa maliu le mingi sky la rongo fo inga lea wa maliu sa kingi la rongo fo inga lea na tonu lava lono winga ele pe ana tafai atu e le si tangata ua loko lava kai peira le o le kamaimenti le ngofo kan kavalinga ia si si tai le po si usosia ya Kurt po Charlie o le ale winga o le tala le la ua loko ia o le capital punishment le la ua ia tunga fia ngai malaki ki o fikau ho ia Eyo, le la ua lotoa ai ua nau ia tava vai i ma faamuka i ona toe faau au le tangata e la liska kai mafufu penga le tau le nga a fai o folanga ia e au mai nei fa pe mai e o mai le oki se lo nga sipar me o soile la fa ko asongi le o la audi se par mia soli o folanga ngai o punge e le kau ngofie i le skanga What do you think? Wa upunge e mga awang ikaw ng upule. Ele mga famang. Oy. Nga kupulo na fa la. Ole wo tau sila tu samo no ole fa ole la pata ile ma fa manatu. Le ma ke vakua. Ele se me ele o se kau fa ole la pata a tau sila nga ye wingo up. E ye wingo leina ma vai leina. Na ma tu wa I shua lava. O campaign fo ilea na tau sila. Matua I upset lavar ko inga. Ia stui. Ona ilona mafau sa ave I longa malosi. Longo wingol pa inga nga kea. Ele iango ye sa o akakukala. Ele yang kele wa. Ele iangoi. Sa kele mo belang pa mo ye. Ale na admit lava. E o yali mongi. O le ala le wingol fa metalanga le tau avatu. A loto a le si tangata I se vai o ar so fala au le male to le la o e fa nga ka ofi ai le sunga la au li mare pa I ko fan mia ia po si singa mai pa I foi ai ko fa me se won me nga le la ia wai le fa nga ko ka ofi mare pa ai a le si puru le la fa nga o le o tik le fo e foi ma fola e fa sa la nga ala wo fo ia ele umi O nge ngalo o le la ka ko fa ka ko nga ka ele mapura fa mangalo I kulepo le la aro kulepo fa ka ko nga malokoika malokinga pa penga fo ya limongi ma fonko kai o le chapi so ole tu alalo la le na au vatu ia o to va ia tu le te le mau video le o saunge kai mi ngai I le maliwa yo o mata Ili si tangata o tamalea, tele no fia yana interviews. E kamalea o le tangata pese Middle East. Ai fai langa podcast. A ua matua, wa siri aku ka ngaka ua whaakalangoa ka ngaka lea. Even billionaires, millionaires. Lea la iei langa analysis nganga koe wa iei ma koe revisit e vaenga ia. Se lea ama iei le mea o le ili tangata fu ili bodyguard lea na tauna iei le pui ngol tamale na whana. Yeah.
ai to mai le mau le camera ia le tango tangata lo na pulo o mar pulo io pe e atangia mai oni fa ilo me lai tau fa ilo atu now pe le mongi ai sila nge ia ile video mar ko mai nge kam su ia ia male mai ngo o code for io communication secret communication sa snipers ia kamanga o kangor pulo o fe foi vaenga o fodinga la le minga ma vatu nei me la ngai ma fai a fo inga ka ko fa moi leo ma vaenga fa penga ya ka ko kili mala ma uma foi ka kai ole ai ya eu yo le na vatu fa pena ya e lo u talito nunga ia fa akerisiano ma mau tu tapu a oina marutia ya au fa ola ma au lofa ma au la vea yo le tua fufu nga le so taia o le si foi la me e foi tama foi na e le o atu ono na e fa petanga tavalina sis ai kanga ka ko e pio skai foi ya ko e fa tu ese e pio skai foi ya ku ka ai me o po a me tama foi e atu mana na o make a scene foi le te tonu e wala no fuanga faitele o le la tala foi le vala aulia le to tele lo no winga la e matua mata itu uma le tulanga o le o fea uma lava le sa wai ia entry point foi le ma tulanga e fa nga mai fai to entrance e te tau ona matua heavy le security e le inka ko fika mai le inka ko train leo e ngi mea au penga me fa penga ai mo ko fo lipo ki ole isa le akau ka au ro ngi pe o ka wa maka ai sa kwali si le lima sa vale kwa o mal le winga no lo tala ia matua mata itu le fa mole tanga wenga leo ya awana yo tato wa mi wa ifatasi kana fionga le tua awana yo tato wa mi wa ifatasi malelalo langi e kango ko feliu liwa inga awange e ami wa ifakasi male awa mi ole anga male au le famaungi awange ngalo e querer ka ko so e foi au e kanka wako ai kanka sa o me fa pe foi pule mo leo kanka ya la pe la kaule siaki kaule ango e kaule siaki uma o kanka kongwanga ma tu no fa nga fo ie o no il tu la fono e la tu te fe avia ia te lo me fa pe ya o le mana ia la na o ma fa manatu ya wa ia le si ke o le fie ma kapisa ku ngai me a ku puro lang me ya o la vani tu fa pe e sa o sia kamari a ka e sa o tu te ya wa Alesa ya tu la sia ya mo ia me o makaya le anga le yo le tua ya mo o to ia fata pena le fata tonga ai mai se fo yo na yo to ainga ya fata mulia sa mo le va ya tu it's a special celebration day unforgettable moment mo o to le la fo ile le va tu ma o tu ala lo le atua anga i tangata uma yo la fata to au fia ile sap HRPP ma tu to tas o fo ya o e lango lo fa ku esi e tele alu fa tu tonga la yo tele lango ina me le leo wa man kwa ale o la wo yiri ku la fongo me o aya te se o me sa e le me ka o me sa o le me ka o me manga ya o le me sa o fa ka ku ioi o me sa wanga fa nga le tautinga o na yo to ainga le wa autovatu yo foi a cure por ale fi ar fa u ai ar kauko mo fa u ai kauko ya ole atale na o le so taiao o le tato por kalame le so taiao ya ole ai le tato special por kalame tau te yai ile taiao tato te live o tatou fa'asoa o le a maua fo'i se avanoa e feso'ota'i ai Samoa i le aso taiao ia ma le tatou company o lo'o i Samoa le Blue Wave ia maua ma le feso'ota'iga o le a avanoa ai fo'i ia le afioga iā vui masina mua singafulava
ia ma le tamaita ia Hannah Smith ia te lo tatou suiso up le sa kava me ngi sipuli ia ona ua pisi ia le fionga ia vui ai ole so tai au ole ama wasin de tatou ai ma live tu sa o tuai ma fa sala lawai ia le tatou fono so le pale mene ma le tau fianga i le tai au ole ma supo mai ole ama supo mai ia ko fia ia la ma supo mai ya kai mi ka ka maka Mateo mai e tale fitu mai i fiku musila ni sila no wingo le tale na le valu tatou Samoa ia ona tatou live ai lola ia lea ma oto atu ma fiso ta i Samoa a o tali ai le taimi e fatou nu uai le fatou tonga ia e amata lo le fatou tonga ona live ona fa solo to ala ia lea ma fa sala lautu sa o la so ta no winga tatou wo ma pa anga masani la vai ia le tau ta ia e ma le Blue Wave TV aua ke aru foi sia la tataya la ka ko mafuka la so ko ka weba tayao ole a maua fo ini nai o tonga ia a o tali ai taimi o le fatu tonga manisi o vaenga uma fa pena le ole a ma usu mai ai ia e ma nga fa ilo sa love mo matou mo maua io le foi la ma le mo mo le ma va fe usu mo le malulu ia wa le ia o ye ke maka mai mo mai lungo lo ko fanga polo walo ia maka mai ai ole a ma mai tayao tau te fasoa ma tala noa ia matulanga ma la vola so tayao le leifo ia ole a ma sa ili fo isuafa ia ma fa lau tele ni si o vaenga i tau le manino ai le tau ia le taimi ole ai le a matale fa tau tonga ia ma fa solo to asi e mai a uma tatu so ninga e lua i laso ata yau ka fiku ka i afa fiku ka koalu afa nga sulu Amerika yes afa na sulu afa sulu tasi ni so stete afa tasi fo i Missouri lono winga Australia e tau te alu half an hour a mata ia ma fai tu ile fa soa ia ma nisio vaenga e so ka ia Samoa ole so ta ia tu lava ia ma ole so fu eta ole ale lei ma saunga le mume uma walanga ole matuale lei ole internet i to tonu ole tatu wa to tonu le la ia uma tulanga uma ile so ta so ele la se meta to pole ia ile tau fai masilo uma ole internet fa fo atu ole vaenga fo i vaitele le sa to si le silam tanga i mai ai ale so longa le lei me uma tatu te talo fo ia malutia se vate atu ale so fa na ule na misi mai le version de nei ile so for really sulu ono tu sanga le tali ya Jeff Junior Sefo Ahau. Happy 16th birthday to our son Jeff Junior Sefo Ahau. You are our world and happiness. You never fail to make us proud. May all the happiness come to you. Love you always, son, from your brother and sisters, especially your mom and dad. Yeah. Oh, lo fa ngai fa popo atu fa malie fo ile atali ia ua pisi ele verso de nei ma umai ai misi ia happy belated birthday mo oe ile nei vanga ole fiafi ia nisi vanga fa ua tete i tau ma va ele leila ma va ve ma va malolo ia mo se rusu mingu nanga ole to titi o ka ska mi ka ke va ve mai kai e si vanga fa ua to fa popo vanga ile faringa le saka ko oi ia congratulations ile tatou officer fo ole manaia restaurant le nawa io Penrose ia le tatou officer le sa fa yesunga ya li atawa ia ma sui foi fa malulu atu le pule ile tatou vala audia sa tu ina mai ia ua ole awa ya tu le nei taiao ia ono le sa tau fa o mai la umalanga io ia le sa ma wala ava no tau te felo ia ma le sunga li atau le nei taiao ia tatu o before address na le sa file opening so fitu io kakala eso mor bayaso breakfast lunch dinner wow io ia le lei fale ma ngai mo fanga kum saro ngala fa kau kai e la o fo yanga pisingisi ya Julius ma medita ia a o nanga ngala ran mai pe le ataua ia maruvao ma long fal ko fa activist ia ngai onanga ia o te va ia to le o aru ala ia sari le asupongisa ale live mai i le mota sa le ile pe ale il fa tau ile lotu le fa ia ke fo ia se pulonga ka kan mala mala ele aru me pongisa man ia
mana ia pe fa pe wa surungia mo i mana malama ole ama malolo le nei fiafi ioi fa te le lava aso taiao ia lo no winga ole afole lima au se talia am e ole ama usu mai ai a matali tatou proklame ma fa tali ai le tatou kolosi ia ilunga o le tatou fola wa mae ale lei ona tapenaina ia awa le fa tautonga i le aso ataiao ale taua ia taita ia tuai le soifua o sia tatou watunu ia me se fo ma wola vai ia te talo polingei fai kaufia afe ma fe le lunga o proklame tasi ale ma au ngani ai te le to fa le nei po fai sau lotu ma si tia le tatou fa mo la so taiao le anga e mana le talo fai sau vi inga o e tatalo ana pongi ma fai vi inga fai uma ioi fa mai ia ele me lilo mai amu ia le me lilo awa e malu ia i paolo ona a olofa ioi afio nga ia le tua tatou to fai si tia fa tasi fa mo ele nga o fast o fa mo o tatou watunu pe yana fai atu la so taiao e se foi upu matala ia pe mai le tatou fa mo ua officially ia malaisenge uma me uma ia ona tatou toe fa soa lea ia i tūlanga le lei ia au wā tāpenanga whainga mano ia uma me fa soa kula fonga la ko me kula fonga ia le nā taurona muta i loma me fa soa tūla fono la tau ia ai tatou o e toe wheliwa ina mea sa fai fa soa tūla fono le tūla fonoa fa sao me sa pio ai fa pio sao me ia o yo ia fa maruia le tua fa te tele tatou sponsors ma tatou company la go sua ia te lo fo le man ia le to mau ia I welcome le man ia lu ngot tatou por clamele to pa fe lo ia le ya ko fo ile ya lo fa sino ia ka vo le ya ko Benjamin o ia na o le manager nga le va ia to si it's a family business nga la inga la va ia nge mema fa nga ro fo la ko singo me ia fa te tele lava tatou filo ile aso tau asiata mali atawa alofa tele tau tuanga lu songa le mu soifua